140 na ibande kihili cia andu matiganite. Wangari Maria wa Muigana ni aratariria. Gari si muthemba wa Toyota Cardinal na Toyota Belta nicio irerikana ekwirwo aya eri maratwarithagia na thutha wa muingi guciekwira ni irakuite micinga urakunyira maafitha a borithi. Habari ya kwamba kulikuwa na mtu ako na bunduki hapa town, so tulimobilize officers kutoka hapa station, wakaesa kushika hiyo gari na wakaleta hapa station. Thutha wa uthuthuria, gari ni mweneho maafitha aya marahithukirie mucingo mwe muthemba wa pistol uhithitwo gitini gia thutha na rithathi igiri. Wakati tulifanya search, tulifanikiwa kupata bunduki moja aina ya mini seska na risasi mbili. Risasi moja ilikuwa imetumika na moja bado ilikuwa live. So bado tunafuatilia kwa sababu bado tuko na habari zingine ambayo inatulead, sababu haikuwa information ya bunduki moja. Umwe wa ekwirwo aya aranyitirwo ari na ciringi 140 mbeca baribari na ibande kihiri na ibandiko cia kambeni cia muteti umwe gicigo-ini giki. Askari yetu wako nje na wako macho. Tunangeomba wananchi wa hii area ya Lare watusaidie kama wako na ujumbe yoyote kusudi tuweze kuangamiza wakora katika hii. Oho maafitha a borithi maugite ni marathuthuria kana eri aya mari na nguruhano o yothe na muteti umwe wa gicigo giki uria mbica ciake cia kambeni irari mandikiririe ngari-ini imwe. Now we can't link anything with that, but we are still continuing with the investigations. In case we find out if there is any connection, we shall take action against such person. Maya mahanikite ciumia igiri thutha wa mutongoria wa nyumba 10 gutharikirwo na kuragwo ni andu matoekaine hakuhi na ndunyu ya mutu ati giko kiria giacungireirie OCS wa ceceni ya Lare guikio ngono akirigitanio na kura kwa mucingo mwe ceceni-ini ino. Ngiribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Muigana. Nake Raila Odinga na mutirithia wake Martha Karua